Naki hajar mut ke nongkersan jongka National People Party naka Natiang constituency kila toj ban sakhi ya ke jingpin skam ya ke nongkit kam bathmai naka bentak ban penkre apat ya ke election MLA hau araja ar pulai hapo ke jingelam jong uba snyau balang dahar kum ukertong hakate ke jingelang gabla penlong hayopun sing wa ejer naka liang u MLA jongka thany ubadi u menteri sorkar ke jilla umas nyau balang dhar ulapan bana baki kam penroi bola wanra haka constituency kila kot chakasan spa kandai pokulur tengka kata nadu ke jakai lekai ka umbam umdi ke jingerap haki yeng bril bat bon kiwe Shushu ulong bokum unong mi khmat jong ke constituency nadu usnem araja khat pra hadu kani ke genti uladep ban ajingerap hadu arfinyo hajar ngut kinong tebut hapo ke constituency kabakan thup ya ki bomdei kinong kersan jong uro Emi araja khat pra khat kindi ngut ke mede lamba ki by election coach ar haune lamba ki rok sya temin betul mustaq rok ko li hau hitam terang ambu rendang gujok politik dan demokrasi tahu hamar tiba ba ngau ai bi ke promise ngau ai bi ke assurance bi ke nu no ara haule you will be coming out with the flying colors kam tam ko si yongi kamu tu cekri bi arli tem chowa li chenen iwoni wakala modan mujam mule tamule na kamu ko ami pa ma bi te umam ko la ngam jo kolam ki bruwa ngadale berhari ngasno thol dengan kulare biun yule I made a blunder mistake. You are not the one who made a blunder mistake. Joan gitu ko nga kamu ma hamkom Joan mo da ma sa ba man pun rabyo em mo ke ba yo la sen ni chen yo be kan pan tahu ji mo nto kamte kau no mi khmat da sa da bulu le epilan dai dan wo yi do le 30% dan bulu nahi nete dau wa no pan ji kerchan na bu ar rauli yo pendek ini kam usak ten moro dan lo ye sa thoi kejingan kam la konusi do dang ba tedang yo dang tua dang pu dang penpu tu cho kamong ini wa yo klamong kenu wini yo ha klamong pai ba ya pakala bi la kelas 1 melpina tibi jingu di kelas 1 hak politik kelas 1 mumet ko high school 9 number 1 jo kuai kejimul dengan tukau meliu yang purjok litem resi bahak teremo man bisdang bila kelas abing udang jok ni katan udang temi tai cerman buyo cerman suara tang sekali percaya untuk besok tu kenu demiat na meliu kami untuk tanggung kini minister tong nongsa minister ngoi di bakalabi warman bita buat bhatam kamalati tak bercepi saja buy one get 3 free job ma sama yok so man ba yok so boy la yok so ket tomo hai won chem ri ke mele yo free dan yo ni ko musi yo free ke mele da hakim do yo free bi kan ni man bu ko ko ni wada sulai thala me free di wa yo kadi bulom ma di yo kadi bulom la dem so sanmun ko jo ko yo ibo mi dengan dan ngeri arngut lami arngi le lami so ngeri san ile mudhim mangkam tengah sa tu fi rap sta di bani ile nai daw na lor ko lam chiu so san ngot eman go ti tadi udah mangkam ki komiti jogi o khar pra khar kende ngot yulti to upra stomi waju ban ki he ora ko klam ne chwai nga ong hampan pun kamu melebi ong ini kita hampan pun kam ko jingu yo la chwi yo rap yo i number le phau tu di senen yo i transfer ka du idahi the yo ite the profi mundu do kerpat to bi the profi hab arja kalinga ile na chono harja khapra ngam bukan bahasa kondusi ma la chajwa ka udah thmu boina ngabo psa yum chajwa stai mundu la chinda the bon ki hai ko ke ngawa the kan stinu ma sa ma da urabuna harja khapra kan bahasa tu khalin singan arte kondusi tang jog thik you job to people job to ngawa job you have proved that you are the fittest leader of this constituency Tawarga Rauli San Ndugari Constate Joy dia ulai kilen hamar tem yo tik jinjo amburam reyo bayi ta kamong ni ntong liwan ni yo ong to de job bayi na
ujob itu dia pun skam dia pun skid dia wa kodi gitu lo ujobi na lor kum na mo itu kutui na lor ko ameni yo rai sawu semen na di bu ra stal sipot ko wan ni dat kenal yo le bhajar botam hagdawan ke konsumsi nga po so bhajar bot wan thap ko prabal nya persen kat kam joman tona ko le akon de jar jadi le bhajar pelagi cero pra de jar ni tom punyo girkot we are the genius. Company of God, we are the genius for this upcoming election. Kamu tu kan gibuto ke wanar tiang kuat umano kan bertuk. Dah poy ke man ko hamdan. Hablai aspek prosedur. Ni nam kam yo iwan nam kam mani le yubi kanuk sago kita mukana ini. Elek NPP ku kon man nagasi man kita man ko tibni daw. Hak NPP itu mentimisi. Ia mi one mind mengau duk cing misal cing misal. Untuk kami parti cepat dong timu pala, cepat dong timu Charles, cepat dong timu poli. Hak parti ini mengutai hadoni. Kat statistik political calculation kendih jar buat depan macam ni. Ternyata itu perkara kami keblok. Upriangi mana kecilong untuk usuku di perlok kutumai. Upriang man yunin tak usuk kita ajimut ngane kini meeting tak ajimut ko ila ayo betul ga meeting puskam no kitam na kwadu puskam ni wori mutume yo mani ke vidon ajimut lado mutu ta mohodu mi wor mutume ta mi bat kinong kerchan yo ma sa bha ya ki perlu ko wan temen bo tension bi kamu jo pencong ko kresna sofa ilo pencong to sofa ni kamu jo pencong bo yung window ilo pencong bo window ni ni ba hak politik si bias partiality tak unjuan ba lalu mutu gusi pudeng bi kam kadak ko pudeng burom ini perlu ko wan nagi kita parti toni ye ni woro di tak si kita tak kadak ko pudeng burom ulang kuram di kelam da kumlai sibun da segawi ko kejuk kejak katukan ini kimat yang sorkar mulai top priority dan parti ko kentam na MR ni untuk dar keamanan ni. Orang parti MB kini kuat kini keman. Hanya yang orang lebih betul ini. Jadi boy ke fast power berpekalai. Fast to ikam di minister yang elam ngupito. Ke stability yang Ukraine bahapi. Ke power to one hadin one. Dan ke stability yang go automatically that is power. Dan ke stability yang go that is instability yang ada. Tenai tak ada yang ini. Kemudian na, IMI apa yang NPP kerkaman ni, we are one. There is no timbi. Hamdo satu bakla kami tewara. Tenai tak ada yang ini. Di parti ko kerkaman ni, dang pol ko bisi dang clear, dang pol ko bisi dang clear, dang pol ko bisi dang scan. Nai tak ada tawa. Dayu giwa. KNPP ni ko yo MLA negara jobi. Nakasih dan tiarong jobi dan dikenal cina sorkar ni one big power hawa dar haulai tenaga ni tim yang ngam kuat de kelam Islam ni ada met dan hakiki sikit murid berkudang arsten dia je nan mereka ruam yosa menteri ke blok hajar yang baik-baik terkublai sibun manli wan ni yo bu gejing duai kontrak nomor thau yo met ko chat ko nam yo ikno de met ni mayai pra ini yo wan rai garo ke par kejing telik yang ini kalong kabor, kejing ayat sak yang ini manu jingjok, kejing yo jai yang ini po pen kondusi, kejing telik tak ada komando, teni kamu tu kelam ini kan yang tamu yang ini, dan nang bon buat tibu mang nak ini kelam ini, mang le usam punu hari yang ini, tekar kau mang kani yobi, nyaman kau mang kani tau, lambang itu yang di umang yang ini, terus ini keten kamu kondusi yang ala kuau. Yo man gutri duga widoni hamma bi yo kelam yo percwa sedeng para lidar ni ba ikam to yo nga into kamu bi lidar yo bi